بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله. أقوم أما أسي يادا أفوي لا رد بتوجرا أفوين أقوم هو قادر رد بني أخلاق نبي الراه أخلاق نبي قرقود الراه صلى الله عليه وسلم نبيين أخلاق إيسا هدو خيسا خافوي لا خوني قدنا إيسا خالة لغرسيسو جوجو أفوين كوني نما ديسو في إرا نما دبرون ديفما نما قدون ملتو قدنات نمني توكو يعني إساتي في كايون إسا قدا يوتاتي ديفما وان تتكشوتنا في وان أركم تخناف نما ديس ديفمني وانو منمني درين أكنا ولي قدومت وان أتدقى يسو أبلي سافي أبلي ينتو كذي غري دچuma xiqqishoo wal maddii qabaniif walitti aaranii tokko tokko aarse mancaan tokko tokko irraa somba baase. Kuni gartee uummanni kun himmaan isaanii fedhinnaan isaanii xixiqqishoo ta'urraa. Afwiin bakkitti isin irraa madditu akhlaaqa guddinaati. Akhlaaqa olaantummaatii fi akhlaaqa yaada guddaa fi himmaa guddaa nama qabuuti. Rasuulli sallallahu alaihi wasallam gaaf tokko namtichi warra baadiyyaa tokko dhufe waan akhanni jeen khanneefiti aboo si gammachiise jennaan wannan si kanne kun waa takka maal tolchitee jeen wannummaan adana kanne kun wannummaa tolchite tokko illee hin jiru jeen jennaan sahaboonni aaran masgida keessatti itti lafaa qabu fenaan dhiisaa jee rasuulli sallallahu alaihi wasallam mana seenee waan biraa barbaade itti deefi ammas itti deefi amma jennaan amma haalaan hin gammade haalaan na kanne haalaan sirraa jaaladhe jeen جنان رسول صلى الله عليه وسلم صحابته برتي مسجدتي ستي أراني هم تسيك بتان نلال أكا قرتي نما هما نما قرتي غوغوغا رسول أنا كاس جيتي سنفودني همان رسول بغخنتي مثلا مقايسة تلقي ودونتين نمتيجي ما تلقي ديم دورا هوغا نمتيجي أتي همان أنغوني جاني اللي اتحادي نمتيجي خانا غمتشي سوف شنكامي وافد خنف أما سنمتيجي ما سيفو قروف مسجدتي جرى برقيتي waan kana jee si dhagahani akka gartee fayyitee kan keesi beekani ganaallee ga nama fayyaa qabutti isaa fudhatani dhufanii masgida rasuulli sallallahu alaihi wasallam minbaratul be namni kun waajaa midhagee fadhaa jee rasuulli sallallahu alaihi wasallam lafaa ka'ee naa kannee na gammachiise waan akkasii dubbate rasuulli sallallahu alaihi wasallam namticha gama lamaanittu fayyisee jira jechuudha duba himmaa guddoo nama qabuutu nama dhiisa yoo namuma waasi godhe hunda ati dhiifaman gooneef ati yaanni keetu xixiqqishaadha duraan dursee namni addunyaa tanarratti jiraattu oolla amma gaa oollaan biraa oollaan moobaayil keessaatti qabdu feesbuuk irra ka jiru maal irra ka jiru tiwiitar irra ka jiru ati amma daawaa goota daawaa nuti asii goonu kana maal as teessanii haasotan jee tokko amma yoo viidiyoo kana laale lole wanni isin haasotan kun jiru akka isin itti teessan kun illee hin taane yoo kajuu taate amma namticha kanaaf hin taane haa jennu. Ati wanni bakka kana teessee haasoo jirtuuf rabbi gammachiisuudhaaf yoon tahin namticha kanatti aarti arrabsuu seentee jechuudha. Wanni afwii fidaa guddina ilaalchaa guddina yaadaati. Kana laal. Wanni afwii namarraa fuudhaa yaada xiqqaatuu fi fedhii xiqqaachuu. Namni fedhiin isaa xiqqoo waan xixiqqishoo hundaaf iyya jechuudha. Oduma walii iyyuu hafa. Rakkoon afwii walii godhuu dhabuudhaa hafuudha jechuudha. Jala kanatti hafaa jechuudha. ilmi nama akka piramidii akkanatti piramidii biyya wanni kana ni beetani misra kana akkami jala akkana ol guddata akkana ol baami ilmi nama jala kana guddinni isaadha waqa hono agarte khajala kana jiru kana warra afuin goone akkamitti godha akkana naan jeemo maseeji kisira katabemo khaje u kana agarte heddu namadha warri olaana nakkas gubbat ol beesuni warra gidi hundaa'u addunyaa kanarratti dalaga ajaa'iba dalagan warra yaanni isaanii gurguddaatu bakka sandaqa akkaataan jaarmaya ilmaan nama akkasi addunyaa tana jaarmin ilma nama akkasi jellu kun hasharuma kana akka jirutti abbaaf afiin godhu abbaadhaaf haadhaaf afiin godhu namni jala kana kaguute kun warra magaa afiin faan goone kana uumatti xiqqishoota nagaa akkuma manni arabaa jiru gaalli ni deema sareen ni iyyiti danoo namtichi gaalli sareen amma yoo iyyite gaala marraa maal asarte gaalli ni deema sareen ni iyyiti jaan arabni jecha arabaati. Sigalteemti afwiin kun duratti deemuudhaaf si gargaara namni afwii dhabeeyoo duratti hin deemu
asuma kana wajjudu wal qabu olla wajjudu wal qabu warra facebook irratti katabii takkiti sanarratti namni isa arrabse oduma arraba kanan gartee fayyisa jiru itti dhiite itti bariite jechuudha if hambisaa waa kun ganda keessatti rasulli odoo nama isa waa godhisan hunda wooman deebisaaf jeebar daawaan hin jirtu aslan odoo nama isa gartee waa godhe hundaaf deebisaan deebise jee daawummaan rasulaatu asin nu biran geenyewu oduma inni kanaa wajji wal dhiibuu kanaa wajji wal harkisu akkuma gaalaatti gaalli ni deema sareen ni iyyiti ammoo namni daa'iidha namni gartee nama islaamaa kana gartee fayyaduun fedhaa diina kanaaf dalagee rabbi gammachiisee jannatan seenuu fedhaa jiru nama hundaa olitti rasuula sallallahu alaihi wasallam itti hidhatu qaba rasulli hoggaa waan takka tajaju irra itti dalagaadha rasulli namaaf dhiisaa gidee jee irra namaaf dhiisaadha rasulli yoo gartee zikrii godhaa jee irra zikrii godhaadha rasulli rahmata godhaa jee irra rahmata namaaf godhaadha waan atti godhi namaan jettu kana irra godhaa san ta'uu qabdaati amma rasuula sallallahu alaihi wasallam qissaa takkaan kitaaba amma gaa adda jechuu fakkeenya addaa kun rasuula qofaa wajjin ta'uu danda'a jechuu dandeessa jechuudha. Lannoo nama biraa tokko wajjin ta'uu danda'u afuun akkasiidha. Afuun akkasii dirqama nabiyyi rabbiidhaa nama tokko kagartee rabbiin addatti dandeettii addaa kanneef qofata. Abdullaahi bin Ubay bin Salul rasuula eega Madiinaa seenirraa hanga guyyaa du'utti cinqii adda addaa diila takka irratti oofe. Gaafa kaan hoggaa gartee lolarraa gad deebine laa yukhrijanna al-'azzu منها الأذل نمني جبان خاكة خيا نما قرتي قد أنا رسولا بانيتي بيته مدينة خيسا أرياجي رسولي دقي نيان نديس دبي سارتنا مجان عبد الله مجمع نساتو أباقي يخان أجيسو جي رسولا فيه مجان نسالا أنا مغاري دا مجان عبد الله بر مجمع نساتو عبد الله أجيسو أباقي يخان سيقلا قلو جين فيه بو سفجيسو جناني dhiisi gartee waan nu keessa jiruun tolatti ollaa jee rasuulli sallallahu alaihi wasallam ammas abdullahi ibn ubay ibn salul gaa waan hedduu dalage kana keessa khaalan hamaani dalage khabira asharratti hamtu haasawamte radiyallahu anha mataanis dubbisan kagartee assase dabballe ummate networkii tolchete madiinaa girgiriise rabbiinis fatanaa godhe wahyin turte رسولي صحابته أمريكته قرين عبد الله كان أجيب تبر دبين هندي نقبلوا تجانين رسولي صلى الله عليه وسلم ولا عبد الله نجيفني واتكن قوني واهين رفته دبين رمت إيجا وان كان هند دلقة ربين قرتي أو قطرباتهم يو أدرى رامته خلتف رامته أنا على رموف جي يو أدرى قطرباتهم على رام خلتف أنا على رموف نما خنا في متى كنا منافقة خنا في جناني رسول الله صلى الله عليه وسلم تعويله مال قده يوم تربته ما أقول قده على رمو في ملا كايو رسول مال كايو رسول نما خنا قبيتما هركيسة أكافي أكتي جنة نقو أبو هو بالله زي تهاري بو اتهاري نمني برا ما بري تهاري برا كم تخمبل جبر سلا كانت تكرتي تخمبل جبر بقي تكاجرا رسول الله كسيمت عبد الله بن أبي يوم تربته ما أقول قده ربنا على رمو ملاجي ربنا هنا على رموف شت داون جلا ودي تنس نشوف ربنا جلا انت هنا على رموف هنمتحنا ابدا تربته ما دبرتوش هنا على رموف جين اما تمچرشات عبد الله بن ابي بن سلول بديدي لخنا وجين دو جديد مچان ثاني دوف هنسولا هن كيف دي جيني نوالاني نخفناني رسول الله صلى الله عليه وسلم قبري هو ترى صلاه جي جنازه صلاه جي دي صلاه ربي خلته خنا هند جديد قالته eegeddu hunda namticha kana afuin bar mala jireenyaati jiruu tolchiti ani waajeeni na dhiise jeeti namni kun si kanalle guddatti silala abdullahi bar du'e waan diila dalagate wajji rabbiin isa kana garteen araaramuuf hunda dojo khote qaalech rasulli sallallahu alaihi wasallam eega namtichi khote booda ammas afu godhu jiraaftaay rabbiin garuu adli haqaati inta hojee jira didee jira jechuudha تناف أفوي ولالته تأكل رسول الله فكيني خكابو هنجر صلى الله عليه وسلم سنتياني أما أبو بكر رضي الله عنه نمهاران جوافي نمهاران قدات إسلام غيثت
gaafa Aashaa maqaa balleeffamtee misxaa kana gartee gargaaru ture misxaa binusaasaa kana gargaaru ture gargaarsan dhaabaa jee rabbiin gidee dubbii saaxile warra muslimaa karabbi sodaatu karabbi jaalatu karasula jaalatu warra dogongoree dubbii hafarse keessaay misxaa hin kun Abubakar waan jee ganaa baajeta takkallee hin baasuufi jee laal rasuulaa fi farqii Abubakar gartee Abubakarratti misxahaaf baajeta hin baasuufi jira bar Abubakarri rasuulli immoo Abdullaahi bin Ubay bin Saluul yoon an hoggu 70 ol rabbi kadhadheef araarabee fi jannatti seenuun malaasin jee huccuu isaa kannee fi huccuu isaatiin kafanamee awwaalame rabbiin quraana buusee Abubakar faadhaan maal jeen alaa tuhibbuuna an yaghfira Allaahu lakum akka rabbiin isiniif araaramuun jaalattani ni jaalanna yaa Allah arrarraa eegalee baajeta kan keessi deebisee misxaa Abubakar illeen adda wanni isa godhu maali waan rabbiin fide wadaa uti dalagu farqiin Abubakarii fi nama ammaa jidduu jirtu hundi gartee lahu darajatu sigaltee bitilal amma nuti quraana qaraane afwii qaraane maali qaraane deebine afwii kana mangoone numa haata deebi ajaa'ib Abubakar yoo alaa tuhibbuuna yaghfira Allaahu lahu achi baqat Allah ni feena araarama kan kee feena nu araarame jechuudha tanaafuu afwiin rakkoon isiin qabdu gama duniyaa fi aakhiraatti hedduu ta'uu isiitti wajjin mallattoo guddinaati mallattoo nama yaada guddaa qabuuti mallattoo nama gartee sadarkaan isaa ol'aanaati malee afwiin sadarkaa gadaantummaa fi sodaa fi kana waan qabu miti jechuudha odoo godhuu dandeessuuti dhiifama goota jechuudha tana waan inni jechuu fedhe wabillahi tawfiq